konkurencije B klasa je u pitanju do 66 kg kategorija kada ćemo pune 3 runde po 3 minuta. Pozdravimo u crvenom uglu iz Beograda Fight Company kluba Uroš Perić. Jedan od najvećih MMA klubova u Srbiji. Treneri Vaso Bakočević i Samo Lazić. Inače, Perić je 2002. godište, prekaljeni MMA borac, bez straha u ringu. Evo Uroša. A njegov protivnik u plavom uglu, također iz Beograda. Njegov klub je Sekutor MMA. Miloš Stojanovski. Inače, Sekutor je jedan od najstarijih i najtrofejnijih klubova u Srbiji. A Miloš je 2000. godište. Brazilska jiu-jitsa je njegov primarni sport, 5 godina je u oktagonu. U MMA osvojio je državno prvenstvo u C klasi. A njegov trener Jovan Milićević. Evo i Miloša, bit će ovo sjajan meč, a vodit će ga u ringu sudija gospodin Dejan Đurić. Idi na stranu. Scrolluj, scroll. Tako je, scroll. Sever, jug ide. Sever, jug. Spusti kukove. Bravo, druži. Gotov je, drži ga samo. Druži, Miloše, samo drži, pazi da te ne okrene, drži. Čekaj, idi sever, jug. Evo ga, ajde. Drži samo. Miloše, idi sever, jug, spusti kukove. Spusti kukove! Ne daj da te uvodi, zaključaj, ne ustaj. Ajmo, prođi. Opet obave. Pazi ruku. Pazi Kimuru. Bravo! Tako, digni, opusti ruku, Vrati ga, pazi ruku. neka se trosti, laga. Pazi ruku, ti upako, idemo i sa te strane, tu, ne idi iza. Idi ka ruci, ne iza.
tu. Samo drži hvat. On igra. Tako. Prođi na tu stranu, tako. Spusti kukove, bre. Spusti kukove, Miloše. Slobodno, samo do kraja. Kukove spusti. Tako. Čekaj da izvuče ruku. Idi ruku unutra. Unutra ruka. Tako, Kuka prvo. Odlično. Ajmo, izvlačiš se. Ideš, izlazi. Kuki, Glava unutra, izvlačiš se. probaj da upetljaš jednu nogu. Odlično. Vadi ruku, rotiraj. Drži, odlično. Rotiraj Tako. ruku. Drži, bravo. Bravo, Ukiša. Bravo. Rotiraj ruku. Leđa, okolo. Ajmo, obaraš ga ka meni. Obaraj Treba ga. mu vrati okolo. Tako je tu. Tako, bre, mali, tako. Tako, bre, sport. Tako. Idi na leđa, na pod. Na pod ideš. Ne mora Kuke. Kakva završnica! I pobjeda završnicom ide u crveni ugao, Uroš Perić! Što bi rekao njegov trener, tako si bio pametni momci!